gusa kamera manda kubwira ikintu ukabona atanga ibintu byo kugwana kamera ucubika mu mani mwamubonye Mupati mwamubonye akatubona aca yiruka je ndabizi akatubona Mupati lakini ba manoti namwe Mupati vipi salama mwana Zaya we ni wowe mwambaro nambara olo najya nifuza guhindura abambona bose bati nukuri ndabe Ona wasafu amen mumeze neza mwiriwe neza muri hose umbereye gute so jimbona imbere ya kamera uranyita amanota promoter maître de cérémonie behind kamera nzamana vya bindi mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman ngufitiye T-Jos cameraman no musi na network control yadukurikiye master Venkos kugira ngo ara ibintu dukora kuri teringe bimeze no musi rero ndahantu mungagara rero kamera washaka kubereka ahantu turi akwera ahantu turi so mungagara rero ahantu turi tuje kuvumbura umustar bita Octavo bamwita kutemana Mupati Octavo sivyo yarembanye na Kiriko ndibaza muramuzi umva Zaya utabana so rero burya mona nezerewe ndikubera ko tugenda muvumbure ahantu numvise ariko arakina umupira sinzi ko ahava yemera ko tuyaga amubonye hatangwa ibintu by'amashuti nanga maraze kubona kamera mashara kuza tukagenda gusa kamera manda kubwira ikintu ukabona atangwa ibintu byo kugwana kamera ucubika mu twagiye so reka manda kubwira nti warakoze cyane umunsi ukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe turabikora turaza kunezerwa no babikora jibone imbere ya kamera nakubwiye ni manoti promoter maître de cérémonie behind kamera hariyo T-Jos cameraman yes arakoshara kunyaruka cameraman kugira ngo twihutisha abantu tureke kubatevya bone Mupati ariko arakina umupira yaga ana Mupati ariko arakina umupira ya mani mwamubonye Mupati mwamubonye akatubona aca yiruka je ndabizi akatubona Mupati nujya yambaye ibutura ritukura no nagasengeri kapere nguri yari kariruka inyuma muramubona tegera ariko akina umupira naratubona ndaza akatubona aca yiruka akatubona cameraman ihura cameraman Mupati Octavo Mupati lakini ba manoti namwe Mupati vipi salama mwana umeze neza ndabira Mupati ega toya Mupati umeze neza salama umeze neza uraza tuzi ni AMANOTA TV ndabazi ariko sorry cyane gwa tukuvumbuye byabaye ngoba kugira ngo twerekane n'abantu muri kumwana ko Mupati Octavo ari karakina n'abandi bantu ngabo mu isite sinzi ko ndakina n'abapeti nyene mu isite yego usanzwe ubangahanye no yego mbanga cameraman hasa neza dukorera hacanye twimuke dukorera hanze dukorera hanye dukorere mu gatutu reka twegere ngaho kugira ngo nyage na Mupati Octavo Mupati umeze neza safi man kuvumbura ntibyari byoroshye aba mayashe musanga kamera marashaka kwerekana Mupati Octavo uhereye abantu muri ko mukina umupira murashobora kutwegera inyuma gato mumena ivyuma by'abantu so Mupati Octavo umeze neza ariko Urashaka kwenda mukana Mupati Octavo nyene jena riho mu konga nyine gitana tipo muhira no kutuba twibereyeho ariko ko biri kose ntacyo naho twabyerekana ko mutansanganye boom ntaso remparanya boom runga boom imwe y'abana yene y'abana ya 5 yego naho nyene ntacyo ni bone byesana umeze neza ariko akuva mu gitondo gushika no masaro ashaka kudusangiza ubuzima bw'umustari jewe uko mbayeho biratandukanye n'abandi je sindi wa muntu nkurara nk'ubintu munsanze nyene nuku nafata udupeti dutoya tungamwe tukirwa turakina ibintu nk'ivyo Uri bakishashatse udondera ariko badukurikirana kuva mu gitondo gushika no masaha y'ari musi wagenze navyutse ngende je navyutse ngenda gufata akanyene kaya bitanya amabara akabenzi
bamaze gufata akabenzi yama ndagaruka bambwira ko muhira habaye aga probleme gato inca ndaza rero nyine si vyatari niyo mpamvu sanze ndiko ndakina tumva ko nta birenze Mupati octavo ufise indirimbo iriko iravugwa muri ino minsi indirimbo bita igitabo ariko imbere yuko dushikira igitabo ni Mupati yamenyekanye ku ndirimbo Zaya uri kumwe na akiri kuva muri Bantu Boy bashobora kucishizaho gatoyi ku ndirimbo Zaya ukabaha kapera Zaya we ni wowe mwambaro nambara olo najya nifuza guhindura abambona bose bati nukuri ndabe nukuri mbufisa amayafi umva Zaya utuma numva ndi fireboy umva Zaya yes no Mupati octavo Mupati je ndiko numvizene wandika ndiko ndumviriza umenga harimo ibintu by'ikinyarwanda ukuntu si ibintu by'ikinyarwanda nyarwanda biba bimeze gute mvugo ya kinyarwanda kanini oya yego okay ishobora kuba irimo cyo kumwe nuko nayo nk'ubu ushyizemo icyongereza kubera utangiye ngo harimo ushaka kumenya Mupati ahuriye he nuko kuntu ukunda kuririmba ushiramwa imvugo ya kinyarwanda jewe man maze kubivuga kenshi sindi umunyarwanda ndi umunyamurenge yego si congolais nukuvuga wavuye muri Kongo navuye muri Kongo muga nkiri umupeti nshikira ngaha natanguriye maternelle ngaha i Burundi gushika n'uyu munsi wa none tukwita umurundi tukwita umukongo nyita umurundi mu muziki mu maraso mu konani music umurundi w'indani Mupati ashaka kutubwira wisanze mu muziki gute kugira ngo ubone kwisanga mu muziki nyene wanafatishije kugira ngo ushobora kuriba n'abantu bakomakomeye aho muri Bantu Boy umuziki kubera nami ndawukunda kuva kera indoto zanje zari gukorana n'abantu nyene benshi n'abandi muzobona ko hariho amaproje tuba twaratanguye kubera umuziki namye ndawukunda kuva kera man ntaco ntungura mu gihe wokumva nkoranye n'umuririmbyi akomeye canke ngo ibiki ni focus niyo vision yanjye umaze umwanya ngana gute mu muziki amezi make cyane kuko natanguye muri indirimbo zagiye hanze mu kwezi kw'icenda muri 2020 ariko menga hariho indirimbo ya gospel wigeze kuwukora hajya nari nkiri muri gospel muga nabikora ngira nari muri practice niko novyita muga ntanguye profane niho navuze ati ngira ndabikore nk'akazi tuvuge gato ku gitabo imbere ko tuvuga ku gitabo urashobora kubwira ariko adukurikirana ukabaririmbira gato ku gitabo amasha tugaruka tuvuga ku gitabo usanga n'ijwi rica rirongoroka cyanditse imbere n'inyuma igitabo cyanjye usomye ibiri inyuma wifuza kumenya ibiri imbere urumva tugize ikintu bita kwicisha uburyohe twicishije uburyohe so twumvise igitabo igitabo bandusigura igitabo ashatse kuvuga igitabo ni gift man nahawe n'umukunzi wanjye kumva ko yanayimpaye Sunday hama Monday niho nayibonye kubera yuko yayimpaye Sunday urumva Sunday tuba twagiye gusenga nyine nta time tuba dufise yo gusoma ibyo bitabo Monday rero ncandagisoma fresh kubera ko nari mfise time ni ukuvuga ni gift na ariko umuririmbyi yandika akagereranya ibintu urumva ugafata ikintu ugashyiramo filozofi cyane niko bimeze mu gitabo utacyumvirije neza ntushobora gutabura ikintu nageje utagitinze ukacumva fresh ukacyumvira ko nuko araba Mupati sinzi ko novuga ko umuririmbyi ariko aratuga neza cyane ko novuga ko umuririmbyi yakoze neza tuvuge gute gutaka tuvuge gute ko mwumvira uri gukora neza cyane uri kutuga neza cyane n'ubundi waramaze gushika oya sindashika niyo ngitangura wanashika so wirindire reka tuga neza ariko ukora wigene ukora umenga utandukanye n'abandi ariko barakora kubera ni octavo akoze indirimbo usanga menga imutwara imitahe miremire sibyo usanga menga imutwara imitahe tuvuge duhereye nko kuri Zaya ko waririmbanye na Kiniku ukagiwa ko na clip tukavuga kuri igitabo harimo abagasore bajya nabo urumva n'abantu bari hit ba star nabo nyene ushiramwe intuzo amahera turinvestisha ikintu cyose ukunda nturaba ngo uburyo kuko
icyambere ndazi icyo nshaka gushikako niyo mpamvu ntoraba ngo amahera kuko n'ubundi igitangurura depansa kugira ngo mu nyuma uzoronke ibyo wadepanshije nabwo ndashima Imana ko ibyo nkoresheje akenshi biragaruka ukunda kuronka amahera gute najya ko muri iki gihe menga ibintu by'amakonsere byarahagaze amahera rero tuyahabwa n'abantu badukunda amani ari nayo mpamvu ntareka gushimira ba Saido ba Divan ba Rambo ba Fantex abantu bubaye kubera yuko ari abantu batabukiye yuko ingabirano iri mu muntu icyo ufise bamufasha kugira ngo ashike kure ndabashimira cyane kandi amahera araboneka hari igihe ukora igikorwa buriya niyo mpamvu jewe umuntu ndamuha agaciro kuko iyi si utagize ubucuti n'abantu mani ntacyo bashika kubera yuko abantu barakeneranye uyu munsi no gukenera nawe ejo ukankenera ari nayo mpamvu mubona ibintu biriko biragenda neza ni kubera abantu nyene abantu ne bagenda bikora mibanga wovuga ko ntuze tuvuge nubwo hoba ku buzima bwawe cyangwa ku muziki wawe ibanga wovuga abantu utari bwigera uvuga no munsi numwe ikintu wanyegeje gikunda kukubaka utari bwigera uvuga wovugira kuri AMANOTA TV urumva iyo ni private life ariko nabwo cyo bakijanye mu muziki basi ibintu byose bijanye n'umuziki genda bivuga urashira ariko kwibakana akantu sinari bwakavuye n'umunsi n'umwe cerekana kabiri bakababwira ndi munsi abo kabanga ndakavuze niko bakacitwa kabanga niko bakakiri banga urumva byagiye hanze kandi urumva ari igihe usanga ari byo nshobora kuba ngendera kuko muri ibyo adafise ihangiro muto arashaka reka kubera kuririmba udafise vision udafise ishaka udafise vision bivuze kugira ngo ugere kuri ibyo bintu bisaba yuko kuba ufise nyine ikintu urumva iryo banga uri kuravuga ugere gushikana ku ndoto zawe umva kuba ufise ibanga rero wabitse ni ibanga wibitse mudashobora kuvuga ko ufise igihe uzorivugira gukorana na Kiriko byakongoye iki kuko Kiriko n'umustar asanzwe ari ho Kiriko yatumye abantu benshi bamenye muga n'indirimbo yarabikoze kuko ntavyo yakoze indirimbo itakoze itari gukora urumva ni ukuvuga yarafashije vraiment sinovuga yuko nta kintu yakontribuye kuko no kugira dukora nini kubera yuko nari nzi ko ari cyo azonshikana muri music muga n'indirimbo yarabikoze kuko indirimbo niyo yatumye byose bigenda neza gusa Kiriko nawe birubaho umustar asanzwe aririmba neza ariko naho biruko nyuma yo gukorana na Kiriko indirimbo wakoze mu nyuma ntabwo irikira irafata ryazina nka rimwe ryazaya nubona ko abantu bazava biyumvira ngo bwabo ndi wa mutipe ya ndirimbo yavumye kubera Kiriko abantu bafite ukuntu batahura ibintu kandi umuntu ikintu yishizemo ntushobora kukimukuramo ari nayo mpamvu ndabasaba gufata ibyo bashize mu mitwe yabo kubera nyine ntushobora kubibakuramo gusa zayamane indirimbo nziza twika mwana n'umuntu yavuga ngo nyene ibintu byagenzwe kubera Kiriko navyo birimo mugabo indirimbo yari twika tukunda kugira ukuntu twavanye na Kiriko ibyavuye kubera ko je nabisavye cyane byagenze gutere ni Kiriko yobera gusavye ko muri amabanga sirasavye ariko ari biri mu muziki nivyo bintu by'umuziki abafana bakeneye ko bakunze indirimbo uhereye kuri Fizo barakunze indirimbo bavuga ati wewe urafise ingabirano reka tugufashe kuzamuka kubera talent yawe nturi umuntu wo kuba ariko araririmba nyine ibintu bidashika mu bantu twico tugufasha twoguha umuririmbyi mu bakorana ngaho je numvise kubera ko nayisanzwe nkunda Kiriko cyamvuga nti rero reka dutwike na Kiriko kubera ko indirimbo ku bimeze yakenemo hip hop kuko na Dabuje yari kubikora neza mugabo zari kuba ari arenze zibiri byari kuba ari ibintu bitandukanye cyane umuraperi umuntu akunda hip hop yisangemo umuntu akunda R&B yisangemo yes Mupati octavo reka duse n'abavuga ati turangize ikiganiro kuko n'ubundi tuguteye tutanaguteguje ariko uko biri kose ntacyo bitwaye oya nasoma none umuntu ukuntu abayeho muhira cyo kimwe nyine n'ibintu muzobona mu isi umuntu ariko aratrasa amakaritiye umuntu yateye dustile turisha muhira nyine tuba dusanzwe nyine tu akajambo kamwe rero ko bariko baradukurikirana ariko ubwa mbere kugira icyo uvuze ndashaka umanza utumira abantu bagire subscribe kuri channel yawe ya YouTube umanza yibabari nakomeretse
octavo abanza tumira abantu bagira social Mupati Fantex official mugire subscribe mukomeze mubandanye mwibonera uturimbo dutesa muzasanga zaya ichaka igitabo n'izindi za gospel mugani nkeyi no kuri amanota TV n'amanota TV none nk'umuntu ankunda ariko ararika ikiganiro adakoze subscribe kuri amanota TV umuntu ushobora kubwira gira subscribe akanga kuyigira uwo muntu umusabye amahera yagomba kubera yuko jewe nkunda nabo dufashanya mu bikorwa bya misi yose muri music mukore subscribe kuri amanota TV kandi mwirinde gukora twa tuboro tumeze uko kuko ikiganiro batwita ngo not this right ndatuzi nyene nshatse kubabwira abantu niba burazi ko bana magufuri ko yarakundwa cyane mbwa nabonye abantu bagira yo nisanga Instagram mugende murabe mu following game baranyivyambe mugubu biko biragenda fresh ni Mupati official yice mukora follow amaranza itamba follow Mupati navuze ati ubanze utumira abantu kuri chaine zawe kugira ngo bagukurikirane ariko regira akajambo rero uvuze kuri amanota TV ndabashimiye naho mwamvumbuye mwe muri abana babisanje ibintu nitubiheruka abantu ukuntu meze kwiri hano nazo tipe mwambara none wari kwatize no hari cyo biteye gusa no ni stade amasaha atari kandi nayikorera hano n'ahantu bakenera umupira n'ikibuga kamana none ni fresh man ani boni ho mutotiriwe turakira n'abapeti nyene ko je ndakunda abantu bari kutajana basi mu bindi bibuga cyaguse bari gukinira Kumustari magabe yes nimba baje mugo kumustari mane na mustari muhira twese tuba turi cyo kimwe ari cyo kimwe ko ari gusanga ndiko ndakina utuntu tw'uburofa gusumba no kubonye ndiko ndakina football yes reka tubashimiye cyane wadukuriye kuva mu ntanga gushika kuri no mwanya je ubona imbere ya kamera uracinyita amanota promoter rometere de ceremony behind kamera nzamone ivyo mudashobora kubona ni cameraman gufitiye T Jos cameraman ari kumwe na Mupati octavo kumvaza Mupati octavo man turakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti be blessed.